Haka jingle kai English Premier League ka Liverpool ka lala ban Liem ya ka Manchester City bat ka ka Sien ka Nyngkong ya ka Manchester City baga cha Liem haka Premier League Mynta ka Samoi wala ka Manchester City ka kam klan ban ya ka Liverpool haka baga yo adun riu peu 100% ka position kat baga Liverpool ka yo tang lai peu riu persen ka position Henry day haka kelamit Lyngba Muhammad Salah Liverpool ka yo ban tep ya ka shigul ka jongka But Lyngba ka sigol ka Liverpool ka lala ban Liem ya ka Manchester City dai way laganot. Hagaway pat ka jingile kai ka Arsenal ka dan teng ban khur ya ka jingjob adin ba ka lala ban Liem ya ka Leeds United dai way laganot. But ya ka sigol la yo ban tep do Saka haga minute ka balai peusan. Haga jingile kai apadeng ka Chelsea Persia ya ka Aston Villa ka Chelsea ka lala ban Liem ya ka Aston Villa da ar laganot. But ya kini ki argol layo bentep da umau haga minit ke ban riu bat haga minit ke ban riu peu saga jingile kai El Clasico jong ka La Liga ka Real Madrid ka lala ban Liem ya ka Barcelona da lai lagawai haga ni jingile kai ka Real Madrid ka lala ban ki jar Nyngkong tang haga minit ke ba khan ar Lyngba u Benzema but ya ka gol ka ba ar layo bentep da Federico kata haga minit ke ba lai peu san Abakut ke kelas step ke Real Madrid kala tam lupa ya ke Barcelona da ar laganot. Bad ha ke kelamit kata ke minit ke basan peu ar Benzema oleh yo ban tap gol Henry u referee u claim ken gol namar bakadai ke offside. Ha ke minit ke pra peu ar ke Barcelona kala yo ban tap ya ke gol ke Nyngkong ke jongka Lyngba Torres. Bad ya ke bol penbu dau Ansu Fati. Shwaban kut ke jingile kai kata ke minit ke bakandai peu plus iway Lyngba ke penalti. Agaba Ugarzia defender jong ke Barcelona ola kumpen ke Rodrigo but ia kena ke penalti la kenjadi dau Rodrigo abakut ke jingile kai ke Real Madrid kala Liem ya ke Barcelona dalai la kawai aga jingile kai jong ke Ligue 1 ke PSG kala la ban Liem ya ke Marseille dai wei la ganon aga ke jingile kai ke PSG kala yo ban ki jar Nyngkong shwaban kut ke kelas step kata minit ke basau peusan plus R Lyngba u Neymar But ia ke bol penbu da Mbappe. Lyngba kena ke shigol ke PSG ke lala ban Liem ya ke Marseille dai way laganot.